Elama bongun kotoma ayangun angin jai na nilo sa ayangun Itatami akironu kamera kede tachitilo Akituk no edo bwapu gani tojo karebe ikapuno tachai director geuna Nigeria ngela pia itoneja situngale medaunak soda ja yao mshoid nalo mutaneja sipulidan na bakarebe tiata chio ikapuntorti ta kanni kes so aja ingi set na balabun be apugan etolo mutao mshoid na joko araibo tiatu piti yao mshoid na ipulidan ngeseng istengo eja kaito polto lerai member la AIRABET akona mshoit au mshoit ngin arabe buchara mot arabo adolita arabe buchara no yen kapana dali mo kutorongo jo ay tenge era ay tenge ikoroja dumuna ay tenge jar mambo ji porata manabi o tubora vera akwata dope da jay kini jo kwabone o mamme ado pa kwata koto ora ay tenge keren alongoro so do kwa na jenu bonwe e kwa kisi boda kron we pulida bay bala ka du mudora ngai tengena a chiga kindo nge pulida da kinde ya nepa ne konyo sala krenyo o sala kide na kai teng itejo nen anu ake som so na za baro ngobe ora kota pugane o waike ay negotiatinga kadanyo kadi pulidan o soda be kakene budget loy pulidan tete na ara pugane jasa kadi kapu tunga chanasi so da kize por da limo kene e be ketele rajbi be chokina kada kesi inera da be tunga kose loy boy ki so koti eze tungi mwasine otomo be kosi erika punu mwasine e percent li konine o genu kwa na pugan atacha kini kesi da direct lukesa account case o tachi kwa na itungada lukesa mamu video kape pakarare ja eten kata ko pana pugana wota tacha emilo de do pere kadi kumina kaisa kan angeni kiteng ne kede mama nga yalamar nanu nyoma mji yalamar wuru berado tore erare eten kade monge do bebe Iteso wori tudu wani ndur joko panja losto dia ebe monge e be do pere kada eten wori araiti kapundi o waikon mon ko pano Iteso era de pate lo e pano ze bidum jelo emilo ta kwata kan atuna million yare ay tengene se be ngon rati la teng ebo so ara chede utaja ja kin tunganyo Akituk bon o mere nyo mongin ko nyemi arata itunga imongin kada Akituk ebo mama kide tungi maritos ali mo ko jo awuri ngin ko le jo ko pana abunga e baje e joko ka aituka kanyare chasikaru wongono kaw ko nyako pana raituka to manaka sebere joni so eno ma dojo mam kike so apolo kebe e utas tunga toma abe minimum be ko do mam puaro se kapunyo e timto nda e timto papa woko apugane ne papa e timto be ginjo kido kam sirini kon ko dum ne non di borene di kwa ko nyestil jaay ki tunga ikesi kapun kape be tori te sala kene diko ba e yala masi mamu ngakodo be do la pak na se do bo se kete tunga agiuna ngai tutu bo se una so se una na rem o kada kito tunga be mami taje tojo ebo akoro ngite pulida akirono irerortai ebe la kitenke de be le mon agelegela itukete sa au mishana jastu apolo bwe coach yo tubia me coach bo chiakite obude coach bwa ke be dope ebe aite are mon ebe dope osoda kine da kopangen osoda mereke osodi konye bala ke di pege iborunu wono yese opono tubite be dobo ameda na Akituk martai chipakage ono kar mutante to ne jaskeda itukadi mama puga no bo chamunte no ay mara medana yesde yo to ni lolo erokeria ije otoma krono ba ke verification idu munjo igwe kito ana na report diche to nga igwa na kise e ba ja kola sai tukara kaisa ka igwe ni to ana kwata kaisa ka nyare marje do bo ja meda bonya gira puga ni kopa ni nyakunu am office kese RDC kele chairman yesi do bitita krono verification edu munji ya ko ne ba mam te de parla kaisare ona hito sito mana kanya itukito mana ijoka pe pulida nunyo ke tupak isoma jana tupak ningun yenyo apollo obo jauna achamana la krono Etace
Pola Pugana area. Wakazatu Bokolebe, Agia Tegias Berona Crono, touch it. Ogiara Ibere, so Balapugani, Lusa touch. Olutu Berare Rore Perche, Nava Jay took Nava Mame Taitu. So in Abaido, Koyakabeli Mutore Honorable, Arae Marar, Kemare Balona, when Yesike Caro, when I took a Kanyara, Dolato Malakai. I took no test, Karakisa Unikanyapi. Mi arteracie achie derai be karakaisare e mwasainen ibwa kibere ya bare jenga ituka kaisa ka ibwa kiyo bangone karuda e uruno sakai ibwa kiye karakaisuni adoro ke mwasa ya kwatara kaisa ka kila kaisa ka ni kwa kwatare ikanyi bona kanya ngoni karuda eno ade patrosane mama pugana pedo ocho taja I touch the oborene jateke. Nare kopana veri kapunu luda ye marajo de patrosi le baka trillion si kan. Ingo mara kido yara itorje no chiba ke de pasi e budget la kwapo e karuda kere. O meni da pu ma meni do mai kapunu ma me polo touch. Konye do litiverity o jena. Ewa. O jena vere ari kapunu eto opolo lo teso to akiasi. Imwasini do de timoto enya kunto ni mwasini opone angu no jena at least o jena very boring honorable polot alima kan polida kirache jasi tunga ya piesin lui mikitosi tunga keuni sula ilo kitu kukesi be areto anaretwe na kitu kakaisa kanya baka be mamgwe kino de patrosine am shooting na joke nespu bujali muntu ngobe mama joko na e do liti chuti o jene be o jena bonbe mutano bo twana aituka mwasine konya peda buga na itacha mwasine be jazz ko la ituku ngun ti kwa na mutane jazz kada ituku amwasine ikwa kina bodo konye do o chamu do lo ai timi o tauke etungana lo ba ke Iteso na di timone Iteso o chama itimi apugane be kapa DJ no ni be mama solo la okobere keke na noi mama che jai kini de bere so ko kwana o ma cham be de mo ara pugana e bar do mo ara ne bar ya pugan tejone do wala ko probabilité zi chana si do mo dai ko ekini bai kadu bana be da kinyi da bunere e be da pugana e bar no be di kapun meri bori kapuna e puwa ne se ko do jai bere nin repara na bere jo remono ero konge bongna na jaja kato bongole akiro tunga lu mikito tunga wadiki namba ilu akitu kese ni ria mara ikwa ikinai no ngunu koto kesa boy kin kada na ra jino ngachava kumwaro kide poro biche twano bawosha ni musago lo mebuna daun itaja jelo le twane e jen bi twana ba ke tuku ara kaisare osurja tamambika kinene ndi bikako ratomon eje twana sala ki bone jase twan kada jenanu document te ngai ta jenanu to ngini eje abe twana tamane be e compesi ngata ngo karukui abe araito ngai tuka kaisare do dai tukungunda lo amea abe bita awuri yare bikwa na rasa ituka kesa kanyape mami ko e buni wanje ige ke majesty atubon e dumunu be jase twana ngada musago le chai ebo e bala be rati na be to poteso tuboti kapune twana alo kerera ai masini mere kwa so eja kairo mongole idumunu no ji report na kangun be je tungana lobu la polo no office chemi ke wadike namba ke la itukuliria mara rangi na bilibila pedoroshone tunga mere kwa in nunyoka obujo tamatupain Ichamenen district ichiara disis agwenge noma itesimu bakasiche isoda kron kujungi na heli moitere ai somaunon abalokse bene soma Etace mamerano abeit roka kirongon itwane ji ke boro ni wonyo woje bale mami to ni gwe kini kwana mami kwa kini kwana roka kirongon somas osabiti la tubor na ngonet kelana kanya to pone polo ni modo to wororai o disito soroti ebale polo ni modo de polo ni modo to burai simbe lo di million la kwataka jauna kaisa kanya bale polo na jange saitu kuna de para kwataka agari kolera ngese evangelisi nyo na jange sake itu so woro do sabit la tubor na ngonet kelana kanya we feeling a very boja form no itete akol district
Mangisi nyobodo be jene ka claim and out color defense they verifying e jaing in e japu gonna wakai mam e feeling a very you no mangisi no way to we are very yodari idiot tomon he took it tomon and yes do money idiot bore so we pull on yuruki no so that gira nyo no this week that's what I know mine and nyo na lost every table no matter be summers of this week alo soroti kopana yes no salmo te poloni modote wadika kwa ete mune wadika baitu ka tomon mune wadika tomon Debo da kwa tango na kaisa kanyango no kere. Che kwa ke no kere na puganda. E bara jala. So ibore ngine ibore na rono na ko pane koto MPs lo tesa e kew no parliament da. Ebe anubo bere nyo e wotasara e chairman aradis is cows achubuchuba ituketonga. E dolir ke bala ro honorable polo debe. E koto a peseno jena. Oje inen wepeda apuga nare bari mu apuga osu beta chelo teso inara na no kela ona bro ke garebe osu beta chelo teso bale ji onu do angone budget ilo si akonye e ngoni budget ara mapuga ne per right acha kere kopa no touch this okaru no touch this okaru je to ni ne da no ro touch nyo ko yeta ma ke se ba tuba na ito do lo do ria ko ke di bilo na kaisa kanyo e jalo e dia karam no ido area takinosi ngun e politu ngalo sokoti honorable polot idaja pupuna kero ni somaso soroti mere mamuno ere story iswamauna na ongonete no maitorie polot modoto simu nunyo ka ilosi yo aswam kapa ememba lego ikiti tunga mereka nyumbo ni Iteso kere ya kwana ajoksa pupu donga kerong alos kwana ngo ay moro kada ne polo kitso o parliament kada wode tijeni kinu che MPs da tete kwana si keuni e porotongon konyero ko bere se bika kino fulolo e parliament la AIRABET e jambe sai moro kede e office la attorney general e ya takiro ninyo no compensation ali mokini kesi mambore ne ran ene jokuna don ali mokini bo kesi dangu na dawto ko ali mokini de pida attorney general da be kede ko pan ja simdo za zitonga konyara ko pan tunga jona e marame da repo na chamuto de poromu ari tunga nana ay rawo bo ne ni be tati tayo kwana ko nyino maber jam me dana be to ngay ko no abdu mun ebo dumu jobe atubo ne diole pokine musago o dum be je tene mérite musago to ne to do likina keroto ne tungana na puda ne tungana na nare Iteso to kikali mo krijabi e chamu dikite Iteso to ko pana rata marda bolu ngam di dum ni e parish development modor mane ko nyo dum jokene nyo ay tuk e cham de so le mi boro lu je kere ikapunu le mi oga e participo men modo kapunu lo seneto sako el dare mane kapunu angor e cham de so ja le mare mu kere ko nye e jaay do ne kapunu yi nesi bore li mun ke to ngati ngalo bukuka lo Iteso be ara ko o laga ke ne ku kere ma mata ko nyota jak ne nyo ay tuk ebo sa kespola umishi tunge bakasi otio le marai luche ngunu kere kapun mun lo sene de igwai kina idoti diga kana rauna iko ora Iteso bune pone ngon bia i womti joto ma umshoti katangin yo me bakasi so na zene so ngara ne protoli tunga do bo ngayero yo bakay aranga lo ba amai abore aranga abore ni ndani bungi na mic na tingtengona a microphone arupepe do bo ngay pono bane jula kana microphone akona kere idawje to dolo nuto AIRABET ngunu bere rano e be ni temteni bere mamnga anai kita e wonya kirongi na AIRABET na AIRABET ni rete del ta ko nyoma mo so ma unye chesa e dolto ngalo so office le ya takirongi do ngali mo do ko nyengere nesi ay ngaro nesi AIRABET ne ni so kwa no ko nyebe bujere ko nga abu ngalo to office ki aloda alimo ko kwana mama bu soma tingete ni so joko no ya rocho ebo akoro nga ngitun kwana jakairo mongole akiron kwana taka no to anyune tengesi ne worore poli modo tabongor bobo o yape sile lo district aite muna feeling a form achena itetet akespolero ko sa form na chejasi itunga ichelu mami wadikaone pedorta lokopana lo stay wadika alimo enjoy jakato munya ejai e confusion le polero ke jai Iteso kronika muto se Etace la Akituk kopana eja sa form nu itito se kao kele chairman kele officer radis it is those a form
idero ko wadika eti tunga iche oro ka ite ye polemo no maite si mogo bia joda ijichwe lo sete ai wadika on epole teitorengo bala obukole ye vice president alupo temebe otacha itunga kere osoda isharake na kirongo osodi attorney general kala offices na angara fomun so yero kitunga lo sete ai wadika on when da chonis na ije ekota lomun balai ota seuno na seuno mame bakai mam nyestu nyesma mam jipu teli mo rebo potulu ataka rosboro kera wali kaunu bobo mame limoro so ija popular ngun esiana lo situnga wali kaunu situnga lepo o group nu ngare ni kitano ja luma me lele biketa sa a formunu kere so da alele bikine aituku network ya ro bank account biani na atoma na kanyare biani na yare nyesa ngare elis bobo kamuti tungalo po we dolete achepa ke ilukuminto mona depar meja attorney general so that attorney general I receive na ret gen gito ngeskolebe isuburike sese itungalo po mo product muta paka pukora accounts atipe mo product mutu arere ngunu na anu letters of administration inyo munu kere so group nu ndo kere kesulo angaro so ebalaba attorney general da kopana eli limited be kudosa inyaka revere bitunga kerebo be verification so be bitunga bongo ne ya chaos RDC kera chairman o district bobo verification which means be lu mama wadi kana rija do balosi so be do bakrongo ne polete vale round over yes eja unarre ngune lu mama wadi kauna konye do ngunu lu le me director pruja uno si do bakiro pruja era advantage lu mamle wadi kauna yes a disadvantage ne jalo wadi kauna so akespolo eje chamsana iteje eje chamsana lomun mambere nga pupute bara Etace tetwan konya jenyengo be for instance 10 opotulwa pol kolomai sasom kapun apasha na bakarebe itolo mona etini na kono so office so they work in computer ara no kumi ya bwenga lot area mun kedemea balemea nara bakemo office emea ya computer balemea mama ngaje na kirongo konye to lete bake ulo yo are isiso kwe baka ediso chairman ogbo chamaki kono so utaskwa wadiki tunga ngini polo na lemle lukumina krisewni and wetini number lot ya better la tai bwere opoditu ngo tukuno sinoi emara berega bunga dumitro yese engai alo sai nera kin keke mame beta Etace kapuna no aka ido mame koso etini number na bakasulo disu de mame kota pugane no yo nyai guro na kirengo mame ne kotoreti number ida gwenga yala mkine president abongo ina kirongo na para ne launch da mame ne kotoreti number ebo oya do to ko yari kapunu lu pu na ne je tunga mara ke bere tunga da irte ma ju lukumina kaisare kera itunga kerimina kaisare pu kapunu ngunno yeah that's almost 600 million they collected a lot of money ne je tunga iboro ngundi so esido do lo disu da bala jijimiki bore ngini twana achaba kilo sai fili bakabe jikapunu wa kwana nyeze ateto mabe nyamiti chane bere seki bobo eja kairo polot eponani pero non aikua chamsana automo process alokere nesi ngopungo na bala pugani be tacha jo direct account kon osodi bobo lui kido kikapu mame kapu ne depart million kanyare e product chaki no simikes so neni mame patana do wakero no chamu sana le corruption e bunu noy aram mi wota te chawn aja kintunga akero information ngade tojonyo kada akero tadi ko pani mun lu atamara bi chetongo poto do mutu kumna kwate uni abosine aitenge ne milo te do perkadil kumna kaisa ka de to na dum kumna kwate uni e chela beta milo na kaisa da dum kumna kwata ngo ibore ngi jekin kwa ne to ngata mare be ara ba nu bera ngai tak ne ko jekin rom kapu nare nom apupu ngakiro to na bunge nom ke député attorney general e bala bonu be ibore no bu soma abu adia karolo mane just tunga lo accounts do ye to se touch accounts accountants o pot kesi jay ki si list kesi lo apollo
ebe listi tungalo ikapungere ko pan le jasi nezibilo na kesakati wo bwa pugan o tama tachi bere tunga numeralo ndo za pakin biluna kesakati za million zisiele ajoni lango teso so ogionde da accountants plepe ka gona somone ke formula ebe automatic kapuna tak tak da dobon kapunu ne ja tunga ilukumna kaisara no kanyate bere bono pono seona tatake nizidu kwa na tak ba ko nya dia kanu bolo mbunga ta bera dongi na dia kanare ti jo at least itamadi da bo site ai tuka kan ni buretu ngana o tachi bera dope ai ten o nyana bono ba tak ne bere nyo ado baite o mere jaji akine twana atu bere na ete kabanda lindo jaji akine twana kwata dope mamera ikwani in fact rande ni bale utaja kena Iteso utaja kena Iteso so lubwa ton general do pita tuni jero chamo na dia karingen obodo limbe bunesa losti o radio kado media IT jene kini tunga e pone do le betur kwa na gana ta do de tache di kapu le down type pass ngata kolje so parliament ibilo na kwatare supplementary so ngundo buno do ay tache o job alera be bureje tukatomo e tambaro di kapu ndelu be jas mo pora tache sere nguna itukun ta kimbere so jay tukare ebo dum do jiko ni million ni yare kala ilukuna kwata ebo so akotongo alama no Etace ngun keda jeno no bonbe rucho kina yo kede deputy attorney general nara no musago lo teso lo no jaka Jackson Kafunzi ngesa aja akirongo noi ngesa dealer kede jole jaka to mongole konye isabiti ni unika wu ara ikopaen obuji wadika o Facebook page kon jaka to mongole akirono jasi tungale Etace ikapundu 10 kanyari kanya jasi Etace akwata tada akalo je posting akirongon apotoza dumtie mtobe oponi kamna ijo yes opoto police now opoto en office dope sapatalo po Iteso bukeria kolir osodi dope lo kopulo wesan Ebaloto CPS wadike statement nyobo makao aje musago lo mojo ngano wadengani bungon ebo opodbero geto to rebe kokotoja no my thing is agiri ko debe don't waste my time mama buni police yangu rubera pakadio dona bungu na geo na anen akironu ijai Itatami atekerija jo kingana siru kunya kawai ora geo nkedene kamune reja kaito mongole o sabiti ni unika anwaike akironu eja asiswa masio mamutunga lepo jenete siru kunya kawai